کہ بلوچ ایران بھی افغانستان بھی پاکستان بھی کہ ہندوستان بھی یا دنیا دگے ہند و دماغاں آبادی بلوچ بھی بند کہ آ 500 جاچے گیش قبائل سر مشتمل ہیں دنیا مختلف ہنداں آبادی اور طرح آریا بدائیں یہ وقت اتر افغانی قوم میں ایرانی قوم میں حصہ نہ لے کر ہمیں شکلہ نہ اترا ہندوستان راجپوتن گو یا برہمنان گو یک لے کر اور نہ سندھ اور پنجاب یا پشتونستان یا دیگر علاقہ دراوڑ قوم گو یا قدیم ہندوستانی نسل مردماں گو وتی سیادی وارسی اعلان کرنا بلوچن ہچ شہر ہچ داستان یہ کلیم نہ کم بلوچ نفسیاتی طور پر شعوری طور پر ایز اے قوم او طرح سامی گوشی قدیم عراق کا تعلق دانا وہ کلدانی نسل سامیان بلوچن ایک باہر گوشی کہ آہنی اصلی سرزمین حلب بیتر حلب موجودہ شام علاقہ ہے آگوشنت کے آودہ می جلال خان سربراہیہ آہاں ہجرت کو تک اور موجودہ بلوچستان تہا اتکدہ بلوچانی بعض قبائل ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان قوم آگوں روتو ہورکن آگوشنت یا قریشاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اولادوں آہنی گوشگن کہ یزیدانی ظلم آہاں مجبور کو تک کہ عربستانہ یلبدیان اور موجودہ بلوچستانہ بیاہیں تو آباد بن آئی مقابلہ یا نیٹیو تیوریو منوگر گوشن کہ بلوچ راج دراصل مقرانہ مندوک بھی تک ادھے قدیم جاٹ مید آئیے بنوبی ہیں دومنیم گا آرین تیوری منوگر گوشن کہ اے بحیرائے کیسپین کشبر آباد بھی تگن اور ادا چے 5ویں صدی عیسوی آخر یا 6ویں صدی عیسوی اور سرا نوشیروان بادشاہ ظلم و جبرانی نتیجہ قاعدہ موجودہ بلوچستان کو آباد بھی تگن علاقہ فتح فتح دا آباد بھی تگن مثال ہے پیدا بھی کہ آیا اکیڈمک ریسرچ والا صحیح گوشگن یا بلوچ ہسٹوریکل میموریز صحیح ہیں ماوتی کسانے علم میں اوزان سے بنیادہ ابراہیم قصہ و کہانیاں نے وانگا چرند یہ نتیجہ رستگن کہ تنیگا بلوچ قوم اوریجن یا یہ بنے باریگا اکیڈمک ریسرچ کامل نہیں او بلوچ قدیم آئیے ہسٹوریکل میموریز ہم غلط نہیں ہیں نیٹیو تیوری سمیٹک تیوری یا آرین تیوری یقین حقیقتیں مختلفیں باہرن ہمیں بڑا بلوچ ہسٹوریکل میموریز کئی گفتگیں 14 سالانی یک داستان اہم حقیقتیں یک پہلوئے بیان کرنا ضروری ہے کہ ماں ابراہیم باہر اس ہاں یقین جاہرہ بیارن اگر کمو کو ماں گہرائی گنا سسا بکنے تو بچارن تو ماں یہ حقیقت پدر ہوئی کہ مرچی کی بلوچ قوم اجزاء ترکیبی یا کمپوننٹس اسے حصہ ہیں قدیم مقران بلوچ میڈیا یا تاچے تعلق داروں کی یا ہجرت کنوں کی آؤ کی قبائل اور عربستان آچے ہجرت کتگیں آؤ کی قبائل مروچی گیں بلوچ قوم میں بحران آئیے چے علاوہ
चूंकि तारीखी तौर पर मां जाने कि अमा राज कौम के तारीख रियासतानी खुदाबंद वितरा आ यकीनन कमजोर राज न वितरा मकामी मकवान बलोच कदीम तारीख यक जंगजुए सरकशें कौम मीडिया राज भी एक सरकशें और जंगोले कौम बीता हमेशा कला मां सानी नस्ल हमारा राज कौम कि मां जिक्र को तगर चाहे इलामी भी बन चाहे बेबलोनिया भी बन चाहे लीदिया भी बन चाहे आरामी भी बन चाहे अमोरी भी बन चाहे सबाई भी बन चाहे अरब भी बन आ जंग आहनी फितरतों का शामिल वादे कबायला हिजरत को तक मकरान तहत तगन यह दगे इलाका तो को जैसे बाजी इलाका और राज कौम फतह को तगन और बाजी कौमांगो ये तारीखी प्रोसेस दौरान उसी इत्तेहादी जोड़ को तगन पता कि रियासत या कौमानी बनने वास्ता दो चीज जरूरी है या जंग या डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी कौम और राजा ने गुना इत्तेहाद इत्तेफाक वती तह शामिल कर गए निजो ने कौम मजने कौम अंटू का शामिल बा जंग सूरत हमारे इलाके फतह का नकबा मकतूबन आ एक जमाने के देर दस्त बा और जेर दस्तिया चरन तारीखी प्रोसेस तय करने चे रन आमा कौम में बाहर बन आई मुख्तलिफ मिसाल अफ्रीका नेगरो जानी मर्ची बलोच कौम तो का जम रहेगी गुरु चारू का अगर मैं बलोच कौम में अज्जाए तरकीबी या कंपोनेंट संसरा गौर करें तो एक पद्धर भी कि बलोच कौम में अज्जाए तरकीबी तो का कदीमी बलोच के सरजमीन मर्दम बितगन कि हजारानी साल पेसर इदा मौजूद बितगन और रंदे आओके कौम के इदात का आबाद बितगन खुसूसन मकुरान ए मसल नेटिव थ्योरी ये चीज मनोगर गेन कि आनी मौजूदा बलूचिस्तान तो का आनी असली जह कि हजारों साल पेसरी गेन आस्ते मौजूदा मकुरान या बोहेराए अरब पाकिस्तानी ईरानी साहिल गुलम चारों का चूंकि मावती प्रोग्राम था तीसरा गोश्तगत के वादे के तारीख वाने तो हमारा एक जहना का नगलू थी कि तारीख लिख तक क्या तारीख हाकमा ने लिखे तक हाकमा एकश मफ्तू कौम है हकीकत गार करने की कोशिश को तक आई मस्तरे मिसाल कि नेटिव थ्योरी वाला एक पे मनोग्राम और आरएम थ्योरी वाला मनोग्राम कि बलूचानी यक बुनियाद मीडिया बलूचन या मकवान बलूचन बल तारीख अदम अजब सतम जरीफी है कि हेरोडोट सा अवली रंदा मेद आर्या पुस्तकम पुस्तक के मेद कदीम जमान का आर्या वितरम भले हेरोडोट से एक कौला कदीम हिच किताब चाहे आ बाबली निवस्तान कुबन या खामीनी दौरे निवस्तान कुबन आई गप्पा तस्लीम नकना बाबली और नैनवाई निवस्तान की तहा मेद सामी नस्ल मर्दमान बोले चारे कहा हेरोडोट सा यूनानी तारीखदान है आया मेद आर्यन गुश्तगन भले हमें यकीन वक्ता ज़ेनोफन मेदा सामी नस्ल मर्दम लिखी इशन के अलावा मां कदीम तौरेत बुक ऑफ गनेसिस तो का कि कदीम सामी नस्ल मर्दमानी दास्तान बयान को तगन है अहनी मुताबिका मेद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मासगन मेद कौन हजरत यास बिन नूह औलादन अहनी मुताबिका कि यास बिन नूह हक चुक बितगन आंचे यक चुक के बिजा मदाइया हजरत साम बिन नूह जनके गुना सीध को तक और आवती पेटे इलाका बिजा यूरोपीय इलाका या ब्लैक सी चे बुर्ज इलाका तो का नष्टक आबाद नबी तक आगो अति जन चौका बाबल और नैनो आया आबाद भी तक रंदा आई चौक को औलादना मीडिया इलाका पर्यायश वास्ता बैग भी तक बुक ऑफ गनेसिस
یا بک آف جوبلی یک دیگه عجیب حقائق مردم دے مکاری آئیشن کہ مدائی چکان تو کا یکی استن کردن معشوم ازان لگے کہ شاہنامہ تہا یا قدیم روایتانی مطابقہ کوچ اور بلوچ کرد اور بلوچ ہمیشہ یکی علاقہ تہا آباد بھی کرن تھے بک آف گنیسز مطابقہ کہ مید نسل مردم اور کرد دراصل سیادو وارث تاریخ دان گوشن کہ میدانی آریہ بیگ دونی بنیاد ساسانی دور عہد حکومت ارکان تک تاریخ دان نے ایک مذہبی بحری گوشید کہ از ساسانی عہدہ کی تیسر اکامنشی بادشاہانی دور ہم میڈین حکومت دور گوشک بیتا یا آئیے وارث گوشک بیتا نیٹو تیوری و آرین تیوری دوئیں منوگر ایگب سراب دیسا کنا یقین کنان کہ مکران ایک قدیمی دورہ مید علاقہ چے مردمہ ہجرت کو تک و مکران علاقہ آباد کو تک اور ادھے قدیمی مردمہ کو سیادی وارسی جو کو تک ماکین چو گوشتگت کے قدیم توریتے اور بک آف گنیسزے بک آف جوبلی توکا اور عرب داستان گوانی مطابقہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چوک مدائی میدیا آباد بھی تک اور آہانی یک بحریہ ہجرت کو تو تک قدیم مکران یا مگان علاقہ آباد بھی تک یک تیوری استند کے مکران قدیم نام مگان ہے وہ کہ بعض مرد گوشند کے مگان عمان نام ہے تو بعض گوشند کے مصر تہا بھی تک بلے اکثریتی مردمانی یقین ہے کہ مگان قدیمی مکران ہیں کہ آئی ایک زمانے ماکا اور ماکیانیہ ہم بستے پدے ایک حقیقت ہے کہ سنگ دے ماہرین کے استیں بیان کرنا آپ گوشن کہ ہوت قبائل بلوچانی ہوت قبیلہ اور آئیے دعائیں شاخ اسچا قدیم آچے مکران نندو کن بولے چاروں کا مگان ذکر 2067 قبل مسیح ہے بابل و نینوائے نوشتان کن تو کا موجود ہیں کہ اے علاقہ مردمانی کو بابل و نینوائے مردمان کو یا ریاستان کو کاروباری تعلقات بھی کریں بولے چاروں کہاں چونکہ ماں پیسرا گشتگت کہ اگر بلوچ گشن کے ماں شام آچے ات کریں یا یمن آچے ات کریں یمن سبائی قوم جاگا بھی تک اور شام اموری یا آرامی نسل سامیانی دونوں جاگا بھی تک اگر بلوچ گشن کے ماں ہودا چے اجرت کو تات کریں ہم تو اسی مقصد ہمشن کہ آوتر سامی گشن اصلہ یہ تیوری یا نظریہ یقین بلے اسی مختلف باہر و حصہ مختلف طریقہ بیان کرنا چاہیے مکران تو کا بلوچانی اولی آمد اچھا قدیم زمان کا بھی تک بجہاں ہاں بقول سندھ ہندی دان شورانی کا آکسیں ہوت قبائل بھی تمہیں بلوچ قدیم قبائلانی یک مائگریشن ہے 5ویں صدی عیسوی آخر یا 7ویں صدی عیسویہ سے اسچا میدیا ریاست میں بھی تک تاریخ دانانی یک گروہ گوشید کہ بلوچانی یا سامی نسل بلوچانی یک گروہ چاہ یمنہ مارد دہ میں پروشگا چرانت بگاں 575 عیسوی قریبہ ایرانی سائلہ اتکو آباد مترو قدیم بلوچ قبائلانی اچھا عربستان سائنی مائگریشن 12ویں صدی عیسویہ تک کہ آئیے سبب عباسی شہنشاہیت ختم بیت سلجوقی حکمرانانی ظلم شام و آئی برزی علاقانی تہا صلیبی جنگ اور یمن قطر بحرین شام اور عراق تہا اور ایران تہا کرامتی تحریک اثرات بکرن سائن کمپوننٹس بجان قدیم مکران باشندہ میدیا سلطنت مردم سبائی سلطنت مردم اور عربستان ہے کہ اتکی ہجرت کتنے مردم بلوچ قوم میں اصل بنیادن ماں مرچنگ پروگرام ہمیدہ ختم کریں یہ داستان ہے باقی باہر حصہ آؤ کے پروگرام کہا میں بیان کرنے اللہ باہر کرتے